Nekada davno u šumi su živjela 3 praščića i kada su narasli, došlo je vrijeme da se osamostale i odsele od roditelja. Svaki od njih odlučio je sagraditi kuću. Prvi praščić, najmlađi, sagradio je kuću od slame jer se nije htio gnjaviti. Srednji brat je svoju kuću sagradio od drvenih dasaka, klimavu i nestabilnu, žureći se da što prije bude gotova. Najstariji praščić je bio najvrijedniji i sagradio je kuću od cigli. Svoju mlađu braću je upozorio da im se kuće mogu srušiti jer su loše sagrađene, ali se oni nisu obazirali na njegove savjete. Praščići su živjeli u jasenovoj šumi. Šuma je bila puna šarenog cvijeća i najraznovrsnijih biljaka, ali je imala i svojih opasnosti. U šumi je prebivalo mnoštvo krvoločnih zvijeri. Jedan od njih je bio i zli vuk. Njegovo najomiljenije jelo bili su praščići. Jednoga dana vuk naiđe na kuću od slame najmlađeg praščića. Mali praščić je stajao ispred kuće i kad je ugledao vuka, pobjegao je u kuću i snažno zalupio vratima. Nakon što je pokucao nekoliko puta, zli vuk je izgubio strpljenje i viknuo: "Otvaraj odmah! Ako ne otvoriš, puhnut ću iz sve snage i otpuhati tvoju kuću od slame." Kako nije bilo odgovora, vuk krene puhati i iz prvog pokušaja otpuše lagane zidove od slame. Najmlađi praščić se prestravio kad je ugledao čeljusti vuka, pa je pobjegao u kuću od dasaka kod svog starijeg brata. Ali evo vuka za njim. On počne snažno udarati u vrata kuće od dasaka i viknu praščićima koji su unutra drhtali od straha: "Otvarajte! Ako ne otvorite, puhat ću iz sve snage i otpuhati vam kuću." Praščići su povikali: "Nećemo ti otvoriti vrata." I zli vuk počne puhati svom snagom. Vuk puhne jednom pa i drugi put, da bi nakon trećeg puta srušio kuću od dasaka. Kad su zidovi popustili, praščići pobjegnu kod svojeg najstarijeg brata u kuću od cigli. Vuk krene za njima i povikne pred kućom: "Otvarajte ili ću vam otpuhati kuću." Najstariji brat uzvrati vuku kroz vrata: "Možeš puhati koliko te volja, kućicu ne možeš srušiti." To je strašno razljutilo vuka, obrazi mu se zacrvenješe od gnjeva. Udahnuo je zrak i puknuo što je jače mogao. Pokušao je još nekoliko puta i onda, kad je vidio da ne može srušiti kuću od cigli, odlučio je ući kroz dimnjak. Vuk se počne penjati prema dimnjaku. Kad je najstariji praščić čuo da se vuk penje, rekao je braći: "Brzo, zapalimo vatru u ognjištu." Zli vuk skoči u dimnjak i uskoči ravno u lonac sa kipućom vodom, pa od boli vrisne i brzo pobjegne nazad kroz dimnjak van i nazad u gustu šumu gdje je živio. Vuk se toliko opekao da mu više nikad nije palo na pamet da priđe kući najstarijeg praščića. U samoj kući nastane veliko veselje. Od tada su mlađi praščići slušali svojeg starijeg brata i marljivo su radili da i sebi izgrade kuće od cigli. Smislili su i pjesmicu koju otad rado pjevaju, pa ju se čak može i čuti u šetnji šumom.